ba dispersing rani lo ang babon ki penlong mat ya keren bat ya ki halo ka jing temu klong uranium klem da ka jing tip ya ka jing sisa na markat kum ka jubab ka boyo leng ba ka RTI la ong ba ka Atomic Minerals Directorate ka bal stang wat uranium na du kisnam sijak nais pa san pusan ripun riu klapun kut no house nem arja ka pra lo ong ba tang subana ki khubor kling tang ap ru ki lai ki bat ki seng seng berthei ki sim ka bu ban kren bat kani ka jingwat RTI ka jungu kalong ba ki pai ba ket om artatien lo ong ba ki seng balang ki debun wat jing tip ka bati kana bat om dei bun syaki palan kani gadi ka ba khamdon kam ha namar gadi kani gadi ka yap ka im jong pai ba hapo Meghalaya namar kumbi i kini ki benai ba dep layu i ba na kadang gi NGO la sedang banyak ki halor gani ka uranium mining kini hadian bagi i kani ki jing ki jong ni samla te babun ni na ki political party ro ki sekren rumah kumne entai babun kim tip gi sia te na NGO ro kim tip te na kadang jong aktivis ngakwa bana jing sya supaya ba lang bagi dokumen hato kalong ka sya ne kalong ka bakla te halor kita ngala fai da RTI hang ti po Atomic Mineral Directorate for Exploration and Research hapo Hyderabad ka ba menta hapo Telangana State tinggal fai da RTI hadin bangala fai da RTI mentang layo juba dengan syatu ip kan ka bangapan ka ai ka bangapan hang ti po Atomic Energy ka banangkong ka bangapan nga ong ba please provide me information along with the name and place of uranium deposit in state Meghalaya. Kabar kelang please provide me information about the total metric ton of uranium deposit in the state of Meghalaya. Number 3, please provide me information about the demonstration purpose survey conducted by the Deputy Director AMD DAE Northeastern Region including date of demonstration and survey. Number 4, please provide me information about the recruitment process in the state of Meghalaya for Scheduled Tribe. Number 7, please provide me information about total expense for the survey testing to the uranium deposit in Meghalaya from starting up to date. Number 6, please provide me information about the next step of action for mining in area of uranium deposit. Number 7, please provide me xerocopy of NOC issued by the Khasi Hills Autonomous Council of Meghalaya to survey or dig in the uranium deposit in the state. Number 8, please provide me information along with the detail of development for the people who reside in the area where the uranium deposit was found. Tiga manangkong kaba ngayo ka jubab ka lor gani kaba yadai ba kijaka ke badon uranium for Meghalaya ni la jubab yang ada Atomic Mineral Development for Exploration and Research a constituent unit of Department of Atomic Energy has established 7 uranium deposit in Domesiat, Wak Kaji, Wak Kut, Jomekat, Plangdiloin, Tarnia, Loston, Tengkut in Southwest Khasi Hills District. Number R kade halor kane jingdon uranium hapo Meghalaya. has estimated total of 23,263 ton of uranium deposit in state of Meghalaya. Number 3 kade kejing sedang namta uranium ban le porpur or survey. Uranium la sedang nadu hakandai spa san perusahaan ndrupendrio. Kene kejing sedang ban survey uranium apa Meghalaya anu sunem khat kandai spa san perusahaan san pendrio kene kejing sedang. Tehbede ba kene ka recruitment bade kalong ba recruitment apa Meghalaya namta ki ST lale karkumka National ST Reservation. Habedei bat kene ka number 1 bade F2 project an executive country wan asahur kene ka jiwede ba kene testing on lale ke bro khoi ke le sar ba ye bro di habedei ba kene ka information habe na banta ke ka kam ba pinle an ne shikmat habedei ba kene ka sti la pha chakawi department ban pe kene habedei ba kene ka xerocopy na manta kene NOC ba yo na pod council ya kene si layo nadu ar potrik benai bakhatwe ar hajar khatar kata de kene si kaba layo napo council tehbede bagane ka information namata gini ki development hakini ki area ke badon uranium ya kene wong kamdon ke perview jongka kene ka department tikini ka RTI ke pau ba kapau kabanangkong ong nadu khat khandai spa san pusan hadu san pendriu ka continue hadu ar haja khat pra Julai ar khat pra hadu Julai ar haja khat pra kam don shu kata ka mining
mining demonstration ni da mining survey apo Meghalaya kata di bulan kami malase ki paiba ki sulang balai bakawan kata mining banti biang uranium te kani ka ora jing sai ka ba paiba ki de banti bane la shoy pat explosion for uranium by AMD in Meghalaya commenced during the 1955-56 and continue up to July 218 kata kabut ke NOC dan sekonsil ke ayah dem ke hajar khat ke kud hadu hajar khat pra kini kedi pun kam ha pai ba di bentib ba kamba ba nak department of atomic kamdon shu kanika survey ne ke jing le kano benta bede bat uranium kani kala ang ba kani ka basik jingli please provide me information about the next step of action next step of mining in area of uranium deposit ya kani kala chithi la pha kani ka apa sekarang kita wei department terhadap mentang itu pi ngapat yo ai tasti tinggal next step ngada yo ai sti ngala banwan ban ni bar ka ba ngada yo ai kan no si ka ba line close ka ba ai na po disconsil kata ka don kampala ki brio jong sarkar ki bal agi brio jong atomic energy ki balai jang sti te kata ngam i kita ni sya ka ba wara ai ta ki brio ki balai jang ti ngam i wei khabar ka ba shon ni ta ki brio ki balai sti chu i ta ki tu ka dur ba ka lik ka tu ka gumne gumtai de ban i ta ki brio sarkar sti myo i re te hadian ba kalong gumtung i ba kiseng ba lang ki ong ba ngin ya khi biang gum neng ya khi biang gum tai ha de ge jing sha ba kim tip kalong kam don proof te ban pin sha ba te ki officer la sti ni mano na pleng yo pi don kata ka dur ke ba la pin sha ba ki officer don sti ki ba le ya ka testing ni ki ba survey ni ya ta hadu banta pa yo i de pelong yang hak ta ka rim bangala ban kan tho ba nang ne khmat ba kiseng balang kin le belong aware kan shwa ban le ai kan kata kila ban wan jerap nang i aktivis so ngila ban yarap dalang rada ya kiwe ngila ban yarap department ngila ban yarap pergi department ta la suk jai baro promotion menta ikifai jo office menta labu renti ikifai te ngai rap biak department baro khoi government of Meghalaya ngai rap lo khoi te kiseng balang ro don kam yang ala ban yarap ndi pensyaki nomor ba kasuk kasan jong ka state kamsyong haka sarkar kamsyong ai kin sarkar sukasan juga state kasyong haki NGO na borom ya NGO ma khlem ge NGO ro kemud ngi kirit pa ni position ngi don kam ke pressure group